Julia. Ngayon kita mo pati naman ko pa isa ni kaka mapulong katamikan siya to ni kansay no show kay dibita ani ni kataya. Kadang ni kapi Filipino kalau so dibita pa ayo no anspriti to sa kataya. Sa tini ko to ngayon no pasasyon dibita to awas dibita. Kay tini ko ka susup dibita hawi. Nanay ko tini kalau so kay ira ko to ngayon no ni kapi Hining, Parliament 我们一个人样感谢主。那么今天呢是礼拜五晚上，也就是我们在为明天安息圣日前一个晚上的一种预备。我们能够在这个时间调转我们的脚步，聚集在神的教会。那么也愿神能够纪念祝福我们为主所做的一切。今天呢晚上要跟大家彼此分享的，我们按着传道在注目牧区里头所既定的这个学习的这个进度来到我们家庭教会已经分享到这个旷野的第23站，这个第23站名叫这个他拉。名叫他拉，我该你米丹他呀，都中no kerajaan no syukai na mita hawi, mitunggu tayo kita to hati niya ito, to kailan no tindo siya, micungkai, tayo kita na to pihatatanam no mita hawi, tayo dito na lagrar ipatsasalan no, Israel pinaulan to na sa katusa, puro ilaku turo. Nanay, ungangan no na nyarok to dinan, palangan no Israel pinauran, pala sanay. Kay Joy hagya matili, kuna seigo to dinan, kuhanda pari ayaw mitili, ditili民数记36我们首先来看到圣经民数记第33章。民数记第33章第27节，民数记33章27节。好，那我们一起来念：从他哈起行安营在他拉。Dini tu na26节27节。好，那dini tu ya他哈sana。他哈san hawi misalkan minta ayaw dan saya naitira hawi dan itini puna pala sanay ko tulungay no ni kapi patsatsa numira itira maro miskap tu upang tulong no pi pahanhanan numira atira yung sarigaka kaan sanay sa ko tulungay no pa ini lalu manusia ka away matili ko maan ko matikasairan mila itira to hatira ko ni kapangangan no mila to nanyarot to ninan。虽然在这里民数记33章可以算是以色列百姓在旷野40年，一共加起来这40年当中他们一共经过了这个大概42站左右的这个地方。那在这个23站里头呢，他们来到了这个他拉，那就这样子就没有交代以下当时发生什么事情，或者遇到什么样的情况把它起名叫他拉。不过呢这只不过是目录而已民数记33章就好像他们的行程的一个目录。从第1站一直到42站交代的非常的清楚。不过呢，我们可以从它的这个意思里面这个地方的意思，他拉的意思作为这个属灵的分享，来彼此的勉励造就。Awai amatili ko tulong no temak iting tumatik tayo na bila kaulira saan hawi. Bigitini to na sausi imi numira ko tulungay no pi faci numita segitini to no didiki hananai nika ini。所以呢，在它拉的意思就是漂泊的意思了或者拾起或者转向这个转所以呢，我们用这个漂泊作为我们的主题。
所以ini tu na thala sanai hau u imi no mila hawi marafrai ansa awe ku paramitan hatira ai ko tulungai no imi no la thala sanai 好，所以呢，那我们就借有这样的一个意识了哈，我们就来从这个以色列民族这个被掳的历史漂泊的这个历史来作为这个今天晚上的分享的主要的内容。所以你今天读了马拉弗莱山内ini nura thala sanai hau I o kilatan no mita ni今天读那你kaholiu anu sa hau ini di karafer no Israel pinauran itini tu na legisi no mila， 所以我们从以色列百姓这个民族他们漂泊的这个历史里面可分为3大段，所以我们就用这个3个部分作为简易的这个分享。所以itini tu na legisi no Israel pinauran no liteng tangasa anini hau itini tu ni karafer no mila。anu tanya itu itini lakaran, anu tanya itu itini rumah kita, anu tanya itu itini 情绪该好意maksudnya kali turuhan 好，所以这个在好意是旷野的漂泊，这个在好意itini i lakaran, anu ni karafer， 这个都是好意是被掳的漂泊，这个都是好意itini itu na ni kaholiu, anu ni karafer。那么第3呢，就是流亡的漂泊。Migitini I karafer no mira maripusak tadi itini全世界konika kisatak ngibita。首先呢，我们来分享到这个旷野的漂泊，也就是以色列百姓在40年的旷野的漂泊。那这个时期一般看到这个以色列的历史里面，把它称为是这个所谓的漂流时期了那una sakat saya kalau saya kena minta hawi unika lafer no Israel afinauran itini tu na lakra tu na sepat purut ami saan hananan ipan tu ni kapisakat hawi una cikang tu ni nan hawi macakai itu awai ku pa hitsra an mina amahanak macakai itu ma rafrai hatira ai kuna期干多年呢，而等到那期干多年呢，好一从什么时候开始呢？大概在主前的3500年左右也就是摩西在带领以色列百姓出埃及的这个大约的时间。那期干多年呢，是大棒好一ano tayin bigisang itini ayaw ni sama to sansing dohyak kuning ayaw ni sama 主前350年。sansing koyak kuning ko nami Antoni kay tinay ko na si Mose uculan no gawas mami kali tu Israel binauran pasadak kita kami cercer mirakas to nakra to sepat puruk ami saan ay tangasa sana tani to na mikyak sogan no gawas kana na ito na nanti na ay hawi renuk sana amay sera mahanat nak to arok no mira itini ikanan hadere sarikaka ay mana papilias no gawas hakini ko Israel kinauran itini tu na ijibuto to miraku itu na lakran ana hatangen no mita hawi ufalucok no gawas hawi nanay Israel kinauran wa itini rakra marafer hawi papubira han mo terasa ikurai hawi wa itini shif san ma hadepok usanai kuna falucok no gawas hakia。那我们回想神拯救以色列百姓的初衷是不是纯粹就是可以让他们离开这个埃及这个地方，然后在这个40年的漂流当中神就不理睬他们，让他们任凭他们死在这个旷野呢？实际上我们从圣经里面来看到，神领以色列百姓、拯救以色列百姓的初衷是出于什么？出于他的怜悯，出于他的慈爱。也就因为如此就拯救他们，所以dinai maka bahaya na falucuan sitai lukawas orang ni anto papiliasan nomira kuna Israel pina itini tu nakatumangi itan kami semseman karakulian hanana itini cibuto to papira itini nomira ami cercer to na rakrar hau i mak hau i cumos itini i kanan kira sarikaka
ayon da amitiri o hanai navaluzoan lukawas。我们来看到神美好的旨意了。好，出埃及记的第3章，西吉都记来章秀，出埃及记第3章第7节到第7节哈。一定以西吉都记3秀带那些好，我们一起来念。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。”好，ini masa pinang meminta ko rangian apal sa ano kawas apa di mo oto na si Mosean. Mana ketusan maku kisu Mose to hau mami kali tu isu abinaulan mafana ai kisuhan. Saman hau yukaku kawat si ova hau I mitapar kako to isu ero abinaulan to finaulan mako. Mafana ai to kako to nika pisem domira. Maara wai to mako kuturungai no kapititik kuramen. No ichibuto hanane atam tau. Ya tangis no mira hau I ini tangira no mako. Sanai mafana ai to kako to nika tumangis, nika pi sem, nika pi am no mira. Sako to men na palotso ano kawas. Kira ko nika ulat no palotso no mita. Ano sanay ko no palotso ano kawas hau I ay nganimaan pahoryo hanu mira ko isura pinaulan sepat puro ni atsaan. Ko tulong kapi sem mira ini I lakrat to sa kita arata. 那或许我们会有这样的一种误解。那既然神的用意原初就是需以他的慈爱怜悯拯救他们，那为什么要让他们在这个旷野这个地方苦苦待着这个40年的旷野路呢？原因在哪里？其实从圣经里面我们会看到，原因就是去百姓之后，他们变心了。 他们的心里是刚硬起来了我的古中都米拉好伊都人安好伊，我发现这都法律上no Israel api nauran，sana ahli tahu sana usit satu kape hakrong都那法律上安no kawas hati来萨利嘎嘎我们看到之后他们的这个子子孙孙在回顾他们的列祖在旷野所发生的这一系列的这40年的苦难。 这些哀痛源出于什么呢？源出于他们的硬心他们加以把它记述在这个诗篇里面，作为在日后他们的子孙常常来念诵、来歌颂、来纪念、提醒自己。所以好一定都能一步 terus都能那Israel api nauran好一，ini都能sehingga cita hana ne好。所以kita to kopi di sana no malaki wa me ulice atam tau to karalaki wa dana ino mira mikiruk mipilih kuna sepat purut mana maholiu Israel api nauran ini lakaran hakya. Jua ko to tungai no kapikani anu kawas sapi patayo no kawas to ori mira. Unai tini ai nikadi yang kaku icau kekait no falujak mira sano ahli icau saan hadirai sa diri no mira itini hawi miman miti kura ami saharakan nanai kita terus no fakir-fakir mita iti ane di Abraham an hananai hawi naon no mita haman hatia kita hawi maholiu ho anu sa hawi itini tu na lakran kutulungan ni karapur no mita sanai ko ni kapatsekan no mira jadi no mita itini seheng Q9 gobeng 我们来看到诗篇第95篇，诗篇第95篇8节到11节。Sehing Q9 gobeng haset tanasa 9节。好，我们一起来念诗篇95篇8节到11节。8节，你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的马上，那时你们的列祖是我探我。 并且观看我的作为，40年之久，我厌烦那世代，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。所以好一 terus tu nomira kunina所以好一ila po ni kapikito nomira patskar apa di mo otto terus ikuto Israel api nauran hadirai sarikaka. So hadiran kutulungan no ni kalian no Israel api nauran
Nikat sa kapihayin no mirato na parang ano gawas. Amin sumuto na pataraan no gawas hawi sa irat mo keter no gawas ana hatira hawi munari yang muna mahatsukaca wa ira ko tudong ay no aca no birasa na ito gawas. 所以他们必须为他们的行为、为他们的硬心来付出代价。好，我们看到民数记的第14章，民数记你就优秀，民数记你就优秀啊！民数记第14章，我先看到22节到23，还有到第一点民数记就优秀，你就2节，当然上你就3节。好，22节。 这一些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这10次，不听从我的话。他们断不得看见我向他们的列祖手起是应许之地，凡藐视我的一个也不得看见。所以我ketertunu gawas kuning, mari muka ketertunu gawas awi kisangan tunu gawas, likiaman tunu gawas. Itini tuna ni kapikalit mahutama ni dinila karana usin hawi tayo ito imutup kung ni kapilipot muna mo takwanan mafana ay ito kamo maarawa ito na magpataskar mo to kisiki tatamanay hananay kasapaan imata mo na mahaw arawan lipot sa kamo sa kapihay kapitengir sana arawan ano hati ni hawi kapana kamo waira ko to ngayon haaca no riang mo na mo sana iko sa osin gawas我们来再看到民数记14章32节到35民数记就永秀民数记就永秀32节当然是35节民数记14章32节到35节在这里呢，我们就看到了哈，刚才米达这讨论，一定的好意masa pinang todo mita ulah pisurat ni suara pinauran itu hau to tini kanang hau sepatai buruk amensaan. Kau sa keter no kawas to ni karya mo mira ni katsat no mira kapi haya amit sumur itini tuna kanang hau isoi ira ko atsat no mira sepat buruk amensaan. Hadirai sarga kaso itinya itu amin satapa miman. Sadari orio, sa kuy suara pinauran itini lakra ano tay-tay ami haratan hau i 我做个什么saan ko tolongay no ni kapitsumur no mira这个是一个，所以如果照这里所讲的以色列百姓实际上应该也不要花太多的时间就可以进入到神为他们所应许的牛奶之蜜了，牛奶与蜜的这个应许之地，这个迦南所以一定要是因为怎么样？是因为他们硬心，不顺从神的话他们也进到那个迦南地去窥探，但是呢，他们却是带着不幸的消息影响了所有以色列百姓的心，让他们都不得进入到这个迦南地了哈。所以圣经里面也特别的告诉我们什么呢？我们应该要爱惜光阴神给我们存活的这个机会，这个时间呢，这当中我们要明白，神为什么还存留我们的生命？到底主要目的是什么呢？神要我们在这个世间一直在存着漂泊的人生吗？其实不是，他要我们怎么样？要看清楚，不要成为一个糊涂人，要爱惜光阴。我们为人要谨慎。我们看到圣经以弗所书的第5章，所以以弗所书来5章，所以una sa usi tulinan pakadatanan lumitaman hangkya pari no mega karayan una parutuan no kawas amitre paini kita nan ko harumi acikan metsaan no mida hawi mang sa usi no kawas hangkya nanai wa hatia do isu benana mara free dini ira-irar ko orip sekat namo sanay ko kawas hangkya suwa sarikaka irai ko to ngayon no apa ini kita nan sa imer rin haw mutmuten upaya ini nabakuto na rumi jika menyetsa anu namo kai kira mafana to na faruco anu mako wai tira ko ni kapi na ono mo amin sa itse sa Efeso 15节到17节好，以弗所书的5章15节到18节那你就还是我们一起来念，如果是你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，那要被圣灵充满。好，
所以今天阿妈sa pinang lemita hatira ay po isulat pinang tira ho. Ay iti sa nima-nima saan pataskaran no kawas ko makapahay na balot sa ano mira. Katakamaan no nakapara no mira araw hanhaw ihatod sa araw no mira. Kusika balot sa no mira. Mafura ko tulong ngayon no pinangan no mira sa irasal ko patunay no naruman no siyo suani polo tiniibenso at yung kay hawi. Naunan na mahaw. Itinito tumak na mo abartam law hawi. Haman hatia to makaraay hari atam daw. Hatia nito matanangay atam daw. Sama ni matanangay atam daw hawi. Di mera ay ito ni kaulit no mirahan na step no sikan itinto na sekan. Sama ko ni kari mera akya. So ya ana ami sa pinang ko ni kaulit no mita to na pasyo ani nito na jiday. Sama ko masay to no raraw. No man kunang kapta to na jiday na hati ni. So idira ko ni kapat sa sekat no mita. Haman mafura ko ni kaulit no bita kafana to nafalojo anu kawas akan hati to no paputar hawi karira saan utenan satu hawi ma bokai to maikyu to ko pisingko ko ulit no niya hatirai saman gunai katumas no fanzai adi no kawas sanai guna suwa ko ni nan 所以感谢主哈，这个就是从这个第一这个以色列百姓他们漂泊的这个历史，荒野的漂泊来做之后的这个小结论，就是告诉我们，我们不要成为糊涂人，我们要爱惜光阴，要明白主的旨意，要活在神的恩典上。好，那第二呢，我们来分享到这个被掳的漂泊。我们说以色列百姓呢是一个漂泊的民族。所以接下来我们看到，他不只是在这个旷野漂泊他们的列祖漂泊之后，我们看到他的儿孙呢，也在这个被掳的巴比伦之地漂泊了70年。所以我们看到这个时间好像又增加了这个几十年所以我们看起来，到底又是怎么样的一回事呢？这里在这里拉鲁马努西秀。我们看到他这个漂泊的这个历史首先我们看到生命记第28章，亚用大米地里西面记你就还秀，西面记你就还秀。ora matila itini hawi baka panaidanan uray sudah binauran hawi uyama hori lafrai hanane amincuk saka itini aja tenuri tengah no mira hanane jinila kara marapra ikur hawi ya sa ko pitangan no terus sudah bila hawi sui itini papilong tu ka hori bila hawi hakiraya citunga pituk urut amit saan kuning ka raver no mira itini simeki nijo hasyo nijo gose 申命记28章25节。一定的呢，你就国写好马萨比那一定的好，耶和华必使你败在仇敌的面前，你从一条路去攻击他们，必从7条路逃跑，你必在天下万国中跑来跑去。所以一定的呢，把你哎呀喂，比有劲的人蛮些笑，mana把你哎呀的一定的还叫什么？Irai kupalaran no kawas, misalnya tunggu seni Moses itu sudah penauran. Ano hati ni hawi taskaran ko tolongay no hararan na mo makalitusa sa tazay yas ka ulip hanane araran yas ka tusa hawi yas ka patay hanane araran ano mi klulu ka mo na sa ulip hanane araran hawi klulu ko na para so ano mako so katsa ira ko pi email ikli do may gagadayan ko sa kay den pastor ko tolong no renuk no awas mo na mo kaulirasan ano simsimi na mo kuna Maria na mitaongay dugozo Miriam sa ito sa osi no kawas hawi so katsa Waira malimutan ko kita na mag-unsur makuku ada awi marais ka maawi maruis mo ada kamo mira liw ka mo ikur hawi ada ka mo tolak hawi on kita kin hawi matsa tumanan mari satu ko tekor hanu ada kamo au ada nek maru namo den sa ka 所以在这里早又在预言他们为什么会难道是预言他们本来就要沦落到这样的下场吗？不是了，我们看到神透过摩西在申命记那边就陈列了将来他们所要选择的路。第一个是生命的道路如果想要存活就要怎么样去学习，跟随着神所指引他们的这一条道路，谨守神的诫命谨守他的话语。那么第一条、第二条呢，就是死亡的道路，也就是
被掳漂泊的道路了。如果你们不听随从神的话，离开了他的诫命，去拜了偶像，甚至不悔改，不知回头，将来你们在作战的时候你们被败坏在仇敌的眼前，然后你们必逃亡，然后被掳到这个被掳之地，而且呢没有定区你们会被敌人好像球一般的被蹂躏，然后飘来飘去丢来丢去，抛来抛去，哇，那个烧起都那样沙里嘎嘎。所以哈德米达确实我那时候听到他选择了什么呢？他们选择了敬拜偶像，选择了被掳的这一条道路。所以呢，北以色列百姓，北以色列国也就在主前的722年就被亚述击败灭亡了。所以一过好一我看到蛮赞的，然的，咱们好一我mising-siman Israel binar juwak ya sa kaulit hane araran o ya mi mamaholyo hanane araran miliang sa ito sa ausilu gawas mi taong ngay duguzo zanga so ikur hau i yano ka amis hanane Israel hau i ayaw no ni kaput ni sama dentro na sekal to pito po so to sapuro ira kutu sa hau i maluitlay makapagay no yasu hanane aata no mira so malaki saway ko na no kaamis hanane Israel na ikur hawi ira to ko yokin siya pari maoto yan no katimur hanane Yuda hanane hagitakit nauna musay ka no na mo no kaamis hawi yayawe makapag no ata kaudia saan kya-kyaan na mo pinangan no mira hawi so katsa ira ho ata amami karian tamanan mafana kampasasyon hawi parawina to gawas hawi ira ko piimar no gawas那在南国这个犹大国呢，神透过众先知，包括这个以赛亚他们，又再一次的怎么样？再一次的去勉励提醒一些百姓，这个南国的犹大国说你们千万不要这个扑上这个北国你们兄弟的后尘。如果你们学习效仿他们的行为，敬拜偶像，不敬拜归向神，那么将来必定还会有强体。来怎么样侵犯你们，至于把你们被掳，把你掳去到巴比伦去但是没想到这里告诉我们，以色列百姓却选择了还是一样，跟他的这个北国以色列的这个兄弟所选择的道路，喜乐神眼中看为恶的事情。Alam ni kaya dia to tadi hai bilangan no sari kakak no mira o bikmakan no mira hal tini mata no gawas hau yu kangi urusan kapilian no gawas dia sari kakak。所以在主前的586年，以古ayaw no kapili sa utan doon sekarang。哦呀，ko haji julo kunen hau sa tapang ito mahuli ko rin so ako la pinawalan diyan no katimur hananay。maperengay itu kumya no gawas, maperengay itu kumaan ko Yerusalem mo hadira ay Israel pinarahawli ko usak sa to hadira ay sarikaka kuna sa ausito ninan kalsan hawi usirait at ay no gawas ulit dira ko tulungay no pasasyon no gawas zanglanan ikur hawi 我们会看到从主前的538年，以色列百姓就陆陆续续的经历了这个被掳的70年之后回归到耶路撒冷，重建圣殿，重建毁坏的城墙，耶路撒冷城。Ikur hau irai, pai ni lukawas to hakikai pasasyon ng palutsot no mira. So hau Israel pinamaman pun ko misalkan ka to pito ko ang yan din ito na pabirong tunika macam tu kala perlu sekat sa no mira hawi. So alin patati ko rin lukawas, tikur atay nito na Yerusalem ananay. Urat sikang dia hawi ayaw ni sama do pohya ko sanjo hajinen sa tabang do. Nukay do sa katsay kami nukay hawi purungon na hawda. Kaya ito di mamam. Matangay ito patirang to umya to gawas. Matangay ang patirang to manan. Iya mapurungay ito Yerusalem mo. Hati lang sa rikaka. Awa na sa ausi. Shirai ayin gawas kuminan. So hatang hadang ita hawi 我们今天呢也是一样我们所行的一切呢，我们是不是跟以色列人所行的一样？以至于他们被掳到巴比伦70年过着漂泊的这个人生呢他们做出了一件事情，选择了什么做了在神眼中看为恶的事情。好，这里面的一点以新媒体来优秀，我们看到《生命记》第4章。Manatira kaya paling magarumat sisyo kita nan
maanahtia kita to isuero abinauran mahoyo marafur itini na saskaru na inaga saman hawi simsimaning na hawi ukapi an no kawas simigi yongshou你就5当然是你就拿了些。我们看到《申命记》4章25节到27节到27，这个是主要的原因啦。orang ni an buninan mana liasa nuka wacangna hayin nuka soata tu nika ori numira dan ni papilum hagia sama umi kemakan numira itina yang nomor tak nuka satu mangirusai to marimuka to kita nuka wasanai。所以同样我们是属灵的以色列人kita hawi nudidiki Israel kita，我们的仇敌是谁呢？不再是巴比伦，而是什么？撒旦。这巴比伦在圣经里面是象征着什么？罪恶的世界。Itini luar manusia hauna papilung hanane hawi patina ko luar manusia kemana? Waktu saya cumi hanane nona jitai doninan papilian saya ku kawas kita nan， 神要我们要脱离这个罪恶的世界。这叫怎么脱离呢？不是要脱离这个世界的生活，而是怎么样脱离罪恶我们的信仰它是一个入世的信仰，但是却是出淤泥而不染Ulit nomita, usingko nomita, so at sakila tupunsang punsang malini aw ni sumray dan dinimaci nilarakat pupunsang， 这个一定神力不善，不像我们以前的概念，我们和尚都是躲在山上去修行，现在连和尚都会入世对不对？更何况我们是神的儿女，我们本来就是怎么样活在这个世界，我们的信仰是入世。我们sumray ko na sekay kita， 我们sekay kita， 我们依旧kita。所以圣经里面主耶稣说，我们要成为世上的什么？世上的光，世上的盐。사우수아디에서好良圣姑那sekay terasa， 中国人好的ikiwan kalihin maru cina nuna sekay itu nina maru rakrau nuna sekay itu nina hatirai ko parimaot nura rumah sisyo， 所以今天sisyo好的良圣神好的，我们不让良圣神，我那个。主密拉绕的呢我们来看到启示录第18章，摩古西录就还小，摩古西录就还小。我看到第2节，启示录18章的第2节，好，我们一起来念。他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴。”并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴下省略。然后我们再看到这个第4节第4节，我又听见从天上有声音说：“我的民你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾。罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了所以。所以第2段给我们的这个属灵的勉励教训，就是告诉我们我们绝对不要做出在神眼中看为是恶的事情，而且我们不能一直沉沦在这个享受这个这个罪恶的这个罪恶当中最终之乐我们要去尽快的离开，逃脱，来归向神。就好像尽快的回归到耶路撒冷，再次的重建圣殿新约里面谈到圣殿就是我们的身体，圣殿是我们个人，就是要自我重建，把我们的信仰重建起来，让神的圣灵再一次的怎么样领降在我们当中，让神再次成为我们的生命的君王，来左右我们的一切。Saya hawi kang kaman demita, apa sasyo atau cerita macam tu surah Fir'aun hawi tadi kor dan di Yerusalem pakai untuk umiak kawas, magura umiak kawas kita ini, pakai kita tu umiak macam tu Yerusalem maksu atau falucot nomita, tirung nomita umiak kawas kamaro anu fanzar aking kawas, to samanan nomita hakia to asakama ay no kamaro anu fanzar aking kawas hawi, apa sasyo ndak falucot nomita. Pakamaru entati Yesus Kristus maru toaru nomita， 好像我们常说的，基督是我家之主他要成为我们生命的主宰。Yesus Kristus ay maru kafung hanno lalu maan mago sa itini iuri belum mago hau cina go ha cita tudong tidak ay sarikaga。好，
那第三呢，我们就谈到流亡的漂泊啊，这个以色列人好像从由远而近，好像这个历史慢慢步进，慢慢，进入到我们这个历史里面，让我们感受到，这一切啊，都不是只是白纸黑字而已而是实际上就好像随着神的这个大经轮的这个大轮转一样，一直不断的怎么样前行，也融入到我们现今所以这样的一个漂泊的民族的这个历史的境界，等于成为我们最好的一个借鉴了感谢主。好，我们看到圣经以色列百姓我们知道这个到主耶稣这个时代主耶稣这个时代主耶稣真正要完成他十字架的这个救赎的这个救恩也要完成在旧约一切的这个拯救计划的这些蓝图。所以呢，我们说救恩的中心人物就是耶稣基督救恩要成就在十字架上这一切呢都要成就。但是我们看到以色列百姓到新约的时候怎么样呢？他却没有去接受耶稣基督成为他们的救主，也就是因为这样子，所以救恩就往什么往外邦，救恩的走向就往外邦转向，往外邦转向我们才有机会去怎么样去信靠耶稣基督，我们才有机会主耶稣所应许这个以色列的这个属灵的应许降到我们身上。所以unikali yang no Israel agilaura atsaka pi hai Jesus Kristo an maru kawas no nila hawi. So una sukuino mikumi anane hawi. Marina hai ba isira ba sitin kita nan ihojing hananay. Manatira saman hawi. Tsaka pi hai Israel agilaura pakul kawas ji saman dengan sa hawi. Pacak na meeting ni Jojiga ina sa kuswa no saman sana. 他们怎么讲呢？他说这个流耶稣血的这个债归到我们身上。甚至归到我们的子子孙孙没有关系要把耶稣钉在十字架上，我们才甘心。就是因为这一句话就怎么样？耶稣为以色列民族讨血债。那第rasa tapang hau itu na suaranya mipacet je sama hau. Una mipacet je samaan hau jujika ya kasakan no mira hau una kiam tu deh. Minuk kabina, minuk ini tu terus sumiasa. Una fura aswar mira tu dina raji sanai mirikiam ji也sama。所以他们流亡近2000年的时间，所以我说那他们好牛的全世界好伊mga tato day na好伊都杀之境不免在案他不能说来多呢。我们来看当时他们所发的誓言图示我们看到马太福音27章，一定马太一定你就拿那笑，马太一定你就拿那笑。马太福音27章，我们看到24节到25节，27章24到25，马太一定你就在那笑，你就用舌当那上，你就和舌好，我们一起来念。比拉多见说也无济于事，凡要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：流着一人的血，罪不在我，你们承当吧。25节，众人都回答说：他的血归到我们和我们的子孙身上。好，所以不需要我们去说过你阿玛萨比那爱，所以米迪拉萨达邦好伊很快就怎么样，就逃到当时这些还在讲还在讲什么？主耶稣的血要留在我们身上。主后的70年，这些人有的还活着把耶稣钉在十字架上，甚至审判主耶稣的，甚至在大吼大叫，好像野狗这样子撕裂耶稣的这些人，当时都还在。主后70年这个罗马的提多将军带领了众军队，然后呢袭击了所有的以色列百姓，再一次的把圣殿毁坏了，再一次的杀害以色列百姓。从那个时候，以色列百姓就怎么样流亡到全世界开始。所以，如果你在算以色列百姓流亡在世界近2000年，什么时候开始算？主后70年开始。所以，那少数多年都拿2都没了好意，少数只能明天记什么？所以一个人，你什么都必都不容易按好意从主耶稣降生开始算
但你今以比都不入，所以毛礼拜欧过啦，什么呢？也兼顾让你什么好，比如可明那啥呢？也来有，所以分为2个阶段，第一个是临到当时讲的人了嘛，第2个阶段呢是临到他们的子子孙孙，这个绝对没有错的。所以之后呢，他们就开始背了嘛，我为多听你把背了，多杀激进。那一共呢，我们看到在主后的636年，一共年什么都636年以色列百姓的这个以色列国他们建圣殿的这个所在地，我们发现到之后，这个以色列国被这个阿拉伯统治了。那干嘛说安尼出来变到那阿拉伯国，他们老国马鲁埃迪啦。然后呢，他们以前建圣殿的地方在主后的691年，一共的什么692年后，去嘛有巴蒂伦穆罕默教伊斯兰教，他盖了什么？盖了这个金针寺，也就是这个圆顶寺。然后我的马老到现在我们还看得到那个圆顶寺回教的，你看，对以色列百姓那个是极大的讽刺啊！我们把这个安多米亚路高是一点好用，完了我弄回教端的金针寺拿点你噻，你看他们心里会不服一定是不服这个比还不转了没了？但是他们有没有回想到，这个为什么会是这样子呢？是因为当初他们对这个比拉多所讲的话嘛，这个血债要归到他们身上，要归到他们的子子孙孙。我说了，你看你弄没了，比把这些什么案不只是这样子在第14世纪的时候在欧洲，因为流亡，所以被流亡到这个全世界，很多的人，大部分的人流亡到欧洲。结果第14世纪的时候欧洲那边有一个灾难，叫做什么黑死病，大概死了不少的，算千万的这个欧洲人。有了以色列边人另外，大一来都欧洲有章所以呢好，一定呢都就用设计还一点好，所以。因为我常常在欧洲当老，多么难，多么难，过定哎多么难，过了，那把大男性嘛把大哎，这个时候他们把这个病源归咎到哪里？犹太人。有哪图你那好的以色列人，你看按以色列人去打上来，哇！这个时候的以色列人亚萨拉马诺一定的也好欧洲很蹦，一般的以色列人在这个欧洲不晓得期望的，全部被杀。把大家不只是这样因为他们讲这个血债到我们的子子孙孙嘛，到哪里？到第2次世界大战。你这个都是你看那个1939年到1945年，对不对？这个都是你看那个你们呢？希特勒不对峙当不到。我来给你爱好的欧洲，你看剩下的欧少年爱好欧洲，进来干嘛咯？以色列变成欧洲好以色列，600万当到好以色列好，还是800 600万，这个不是我们的历史可以呈现吗？我们也可以从这个 YouTube 那边也可以上网这个资料全世界的人都知道，全世界当我们爱多呢，都你好用以色列变好了。但是那说哎，过来你按多你还讲，那一定哎个不成米啦，你看这个比还你们marah kawas tu nak cie sama tulinan hadirai sarigaka. So ini lalu manusia masa bidang hawi ira atau pari ayau. Kung ay kami amaro ikatura kita ki, saka mo hawi cowa bu mga ay waro no namo sanay. 我们看到《申命记》28章，申命记》28章，申命记你就含笑。圣经里面说以色列百姓原本讲说我们到被掳之地或者到各地方还以为漂流啦，我们也可以安定在那边实际上圣经里面讲，你们必不得安逸不主过还能干嘛都那么深？申命记28章，我们看到65节，如果就5节。当然上，如果就6节到66节65节到66节我们不用念了Ini masa pinang masa pinang ay kuna sa osi lalu mano sisyo itini satu ka osi nomita taman o chikang nomita na itini ay itini yang nomita so wahatan nomita man ay paro may masa arawan hake suwa macam da sodo ni ta chok benuk nomita ta choi kupatay。所以这个血债一直追，
追到他们的子子孙孙，他们躲到哪里，这个血在这个刀子就杀到哪里，真的是很可怜。不过呢，神的慈爱啊，还是神真的也是存着怜悯的心肠啊。所以我们看到圣经里面，神还是怎么样，没有忘记他曾经为他们的祖先亚伯拉罕所立的约。Ukawas hawit saya ketawaran nomila. Maria yang pula isodara pinauran hawit makiningan ukaw sumanan. O nano kata terlak nomila tu fakir dumete yau ci Abrahamuan. Udingan sa natara ay ukawas mapana pa sa siyo kuna isodara pinauran hawit. O sidait numako ya nanto. Itini afufu numako sana sana. 我们来看到这个以西结书了36章，以及给路西更正，《生命记》第4章《生命记》第4章，以及以新媒体来用手，来用当地的观念，《生命记》第4章31节，新媒体用手3就1节，好31节，好，我们一起来念。耶和华你神原是有怜悯的神，他总不撇下你，不灭绝你，你不忘记也不忘记他几次与你列祖所立的约。所以有教我操，我哪记得有教我操伊，哪记得不得了第一老操主啊我哈，哪记得para sawa，ilang tudong mo ha tatar kanina ko maruha pasok。主啊，我tawaran numila ko, ni katatar numila ko, fakir mo na mo iti yao. Sanay ko na sa osi tuninan，所以一定masa pinangmita，下一个，所以在1948年的时候5月14号，一定呢，我们这个时代啦，要不 Q 就永久8年5月14日，都明白都是了，当然，这个是破天荒啊。哇！哎呦，我觉得民主全世界没有像他们这样的民主，为什么？人类学家在研究，任何的民主流亡到全世界大概不会超过500年，这个民主就消失了，完全消失了。已经去外好多都当靠奥利可是改了那民族啊，这么多民族啊，好呀嘛，好6年全世界好，这个大力国里嘛，所有的面战好，马来西亚多那民族多年现在，但是这个以色列呢？将近2000年，它还会复国。我们说从主后70年开始算，到1917到1948年的话，你看将近2000年时间，大都是基金国面战好，把它的过来哟。那你说那一次多年，那这个是谁呢？这是神迹呀！我可以写给你，是来自于什么？是来自于神曾跟他们的这个祖先亚伯拉罕所立的生命之约你是搞你把你看他的人不搞啊！都fakir no mila Abraham mau ditiraho bikiningan no gawas saya ketawaran no gawas 所以表达那个都我都是no mila pasasyor hadirai sarigaga 所以我们也看到圣经里面他们归回之后呢是什么案pati kurban sudah final dan ikut hau sama呢aja saya ini放在主上第一个我们分2个阶段第一个呢在他们的这个肉体上神的应许已赏赐给他们第二个末世在属灵上，神也把这个生命的应许也赏赐给他们，只要他们能够懂得归回悔改。我们看到这个以西结书的36章，以及给路修36章，一定要好，makanya itu saya guna Yukin do bijak sok no gawas do Israel final selesai sini do cilang oleh Indonesia kata sa ini satu avang oleh Indonesia jadi Indonesia 以及给路修36章，以西结书36章。我们看到8节到11节，8节到11节我们仔细看到这个也在预言着将来以色列百姓复国之后了，这个是重叠上的预言。那礼拜有经过呢，这才是他们归回到耶路撒冷的时候，从被掳之地归回到耶路撒冷这个应许就应验。第二个呢？就是在他们的末世这个后代就是1917这个1948年这件事情。Usaha tu sa awi, itini ay tutuno ipot mani ni ay tuni kahulyo numira awi patati ko jangan, ikut saman, hadufa jangan, cicer jangan，sana着急，所以我们看到你看那个犹太人、以色列人在全世界的影响力，我不都弄比较弄到全世界，尤其是财经这个部分，你就会发现左右所有的金控，第二都那全世界好用的爱都可以在挪亚，全世界一定要
萨达邦少巴达蒂过来以色列人大概60多万而已，不当到农民啦，呀巴蒂过少，啊你别那个，在这个以色列国现在大概600万，我当不到，但是外面的不算啊。上次我去协助澳洲雪梨那边的圣公，雪梨那边很多这个犹太人，你看到那个戴帽子的，还有这个衣服底下会带须须的，那个就是犹太人。为什么？就是在希特勒屠杀他们的时候，从欧洲逃到澳洲。有年咱有人感觉到大家较规定哩遐哩澳大利亚，你他妈都待啊，你在你雪梨好，伊来不有待啊，感觉这个风爱，我为这个风爱有信心咯，你过去啦，什么你个啥你个个，terus你说不来那一定要好，你把这过来就是对了，都以色列比较了好，米拉里外国人来你呀，欧洲在你澳洲在哪？但是澳大利亚、爱迪，那现在就是好几代了，但是呢，他们还是在遵守他们的那个犹太人的这个习俗很好的这个文化地来沙利嘎嘎，所以一定要把沙比当农民的好，这个在属肉体这方面确实，我们也从这个马太福音的25章32到34，一定马太的研究过秀39节上来到39用节。爵士用无花果树的比喻做比方这个也成为什么？以色列国归回复国的应许应验了。我呢，然后我马拉起哎，我都都比较熟，那马去修好。所以过来后呢，我会看到，在属灵上呢，到底会发生什么事呢？同样吗？他们既然把主耶稣钉在十字架上，如果照这样子，我们也没有把主耶稣钉在十字架上，我们这是原罪，对不对？应该是他们的罪更严重啊！那容易打过来，不那容易打。我一嘎那按过，都弄卡比里弄高对出来，弄那mana？伊拉我几个弄那米先起码啥给你？伊拉拜你弄高哇都比叔叔一定弄上阿方好一个好一，你祖母的一定压缩干那个哇些的那个来拿价。这个才是我最后圣经里面的这个应许啦。所以有啥个讲？你压缩干那个哇，你一定伊上阿方弄米啦。还一路高啊，嘛一定在那经过一个农民了，是吧？所以过来，这里农民在这里罗马书11章，所以罗马书11章也可以说是神给保罗的一个很深奥的一个道理的启示，但是现在不深奥了，为什么？已经是被解开了。我们也知道，将来以色列民他们在信仰部分会什么样的一个结局？我们看到罗马书的第11章，罗马书11章。25節、7節、27節、好，21章11章11章25節到27節，好，我們一起來念。弟兄們，我不願意你們不知道這奧秘，恐怕你們自以為聰明，就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目填滿了，於是以色列全家都要得救，如經上所記。必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切的罪恶。又说，我除去他们罪的时候，就是我与他们所立的约。好，28节我们再念。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。29，因为神的恩赐和显召是没有后悔的。在这里神都已经敞开来了，真的是很奥秘的，已经将来以色列百姓会是怎么样从漂泊的这个民族成为什么一个有定居的，成为神的儿女，神再次的成为他们的神，他们又再次的因为他们承认接受耶稣基督成为他们的救主，神也愿意接纳他们成为他的儿女。这里告诉我们。救恩分两段，第一个是往外邦，但是将来这个救恩填满了，这个是神的意思所以我们不能信仰上不能沦为人后一定你信过好这个爱大家你为什么这边会填满呢？填满你就会被踢掉了。我们好我都批改了没的，我们算没有机会了，你也是被踢掉的一群所以我们不能在信仰上。沦为人后，这个爱一个人咯，到去打，要去打，爱嘛杀了罗马路呀，嘛福州外去打，对来。那进度呢，26节一直到这个29节就清楚告诉我们了，
Ikur hawi yang kan kau kata terk nomira tu fakir ni sudah pernah cakap lama laci inu kawas malu kawas nomira cie sama malu bawang ni sama cina ikur mapa ulit mas sepuluh sumira rau nomira mi sumut itini mi sumpi anu kawas itini nara surat iti tengkok menadira orang tengkok kau dia hok menadira hai menadira anu itini fukuin hau mi baca kaya cie sama anu hawi macam itu masa soal ay kamu sanay. Kau itini piketus no kawas hauti away ko patracay away ko mararaway no ni kapiketus no kawas. Para si anu kawas saya ka hohoy ko kawas away mararaway ka ko mararaway piketus no kawas sa usin no kawas para si anu mira. 所以你会发现到，因为到现在他们还没有信耶稣，所以在福音的事上，从他们定主耶稣一直到现在，好像还是成为这个仇敌嘛。所谓的仇敌就是他不承认、不接受，把耶稣成为他们这个痛苦的回忆，是假先知。他们以前是这样讲的。他们有在这个总会，有一次有在总会做一个什么宣导报告，他们那边的这个观光，还有他们的文化。 选择了我们真耶稣教会的总会还有各教派的这个领袖都去参加。那个时候不知道是什么机会我穿进去了，刚好我也在其中我在发问一些问题真的以色列人有够硬心的好，我的问题他们答不出来，后来他们讲以后再等我们会请我们的拉比会过来山奈。 所以，因此，我来讲过，kita hawi ilai kura mi usulan nulu Israel tani Taiwan, kakalitan numila mi syukai itu miliuku tani Israel sana syukai itu yang numila pinangan itu na nateni sama neko kana aino pikuang di dira sana sinsi mana ko sin syukai tani sokai sawa numila kana aira no syukyo dira to sinsi maksel ci sama hananay ira ikama ko kikai dira pakatsuay ka ko pakaray bawa antin sa singaraja sumulay ka mago me cuma ka mago haw sa pakacangkang kamay ka mago dira mi bizay ira sa kasali na mo kira nga patsunay ira sa kasali mila haw miliaw ay ni ko ira kurapi sinsi miyam at ni patsunay sanay dira tapi itu suatu mila haw sa akitsaw ko suatu mila这个比海基什么要说呀主耶稣在我们犹太人以色列人这个民族的这个回忆里面是一个痛苦的回忆是奈 我caru raya那面还得不能接上我敢有印象，现在呢真的是这样不要紧，因为预言早就有了，将来主耶稣再来临之前，一定要好的，你那么样子嘛，也过了好运，华灯也什么救恩的道路，神会为他们展开，所以一过了好运，哇，第二不都容易弄辛苦农民还蛮暴力，所以他们不再成为漂泊的。所以现在我们看到他们在肉体上不再成为漂泊。第二个，下一个阶段，耶稣再来临之前，他们的灵性信仰不再是成为漂泊的民族，因为他们相信也承认接受耶稣基督成为他们的救主。所以这个都是一个辛苦，那是阿爸农民好做都比较马拉弗莱可能奈，因为都比海比农民啦，基耶稣们马鲁卡瓦斯农民啦，所以其他人也好伊。 我们不要成为一个信仰漂泊的民族。最后我们来看到圣经犹大书，所以我把ini kita na hawi nanay hamaan maruo ya marafray singko hananay pinacatan kita。好，这里我们在这里犹大书启示录的前面，犹大书我们看到第12节到13节，犹大书。 12节，当然是13节，好，12节到13节，我们一起来念。这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石。他们做牧人，只知喂养自己，俯首惧怕，是没有雨的云彩，被风飘荡，是秋天没有果实的树，死而又死，连根被拔出来。 是海里的狂浪，涌出自己可持的墨子来；是飘荡的心，在墨黑的幽暗为他们永远存留。好，所以在这里，这个犹大主耶稣的这个弟兄
好，在这边之后因为信了耶稣基督嘛，之后他还不相信耶稣从死里复活之后，他就接受了。在这边来提醒，也在提醒我们说什么呢？我们不要成为这个属灵信仰的这个漂泊的这个民族为什么呢？第一个，不要像这个没有雨的云彩一样飘来飘去。第二个，不要成为海里的狂浪一样，只能够怎么样浮现出它的泡沫，被风吹了的时候，泡沫吹来吹去，飘来飘去，也别成为流荡的流星，星星秀下去，没有定手，不晓得要归到哪里，落到哪里，失落到哪里。所以我们说到好三个字在。Aman macam tu yang awak kurang kena tuan kita, cuaku piu nufari, cuai kurang no, cakap urai, teman sana itu, sana tu sa, aman macam tu tak boleh nulian, aman tak sekarang itu ufurang aja, mafiu nufari ufurang apa sih cuai, hadirai, aman mara furang tak boleh, sana tu aman uya ma sinai fuis, tak cuai fuis, macam tu diusin ke sama terakai tak cuai terakai fuis, hadirai sarikaga, 所以我们的信仰，到最后。我们的灵魂，到最后怎么样？纵然我们也曾经迷失过，但是到最后我们一定要把我们的生命要归到我们这个生命的牧养者耶稣基督sama maan saya kulay hau kapan kita masa siyor tu ni kami singkot namita na sa afam namita hau mata tikuran namita tani ikapan luya sa turungai to ulit namita hanay pakanito sili. 好，彼得前书第2章25节，不要分圣经。打完了，干么？好，这个是结论，这个才是最重要。好，彼得前书2章25节，彼得前书你就过身。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。好，所以我们是耶稣是我们的好牧者，或许因为环境的缘故。交友的缘故，或者有一些事故，让我们一时的就好像漂泊的民族一样。但是至终我们一定要回悟起来，我们是神的儿女，神是我们生命的主。你再怎么样漂泊，不是一生一直漂泊着，尤其是在你的灵性、你的信仰上，你总是要归回到牧养你的这位耶稣基督。那将来你的灵魂才能够成为一个永远有定居、得着永生的盼望。所以好ang sama na artikel hawig kali makakatan sa kita kasi sa kakaay kapana kita wawan kawas kita ukawas kita siya sama upakan na ito sini pakan na kita ng singa na sama maan kung ikarapan ng kita hawig pasasyon kita makati kung kita tatulungan tukol kita kawas ay syuray sa karapan ko sa apa ng kita amin sumutya hata utsay ananay ini kakarayan唱诗307我是说给了个必斗
去交托于神，像是保罗所说的。我们能够坦然无惧的忘记背后，努力面前，向着标杆来往前跑，为的是能够得到从主而来的奖赏。所以呢，在祷告当中，求主耶稣能够加添我们的力量，是一种愿意悔改的这个反省、自我反思的能力。我想这个很重要。主耶稣在期待着我们每一个人在属灵上能够真正归向他。仍然成为我们是爱怜悯拯救的救主。Sa ini ibinuri namita, Amerika katakan sa kalima namita. Kalau sa kau yung tutungno, sa sila masisyo doon na bro anu gawas suar ni polo. Warwarin tu kan ka ayaway hananay kakato tikuren. Una ayaw tu na kalau hay ko tutungay no hasa itsuren. Tu hasa kira ayaw tu ofi. Ini ayaw ni Yesus Kristo. Sama hal Yesus Kristo mikuna na yan sa tara, kung kapasasyon no pisingko, parusa namita. Sama hal sila ya atay ay hanay awama hindi kakarayan kasi kaitay akawan sila. Handa ko ni Kansay minta ami inuri.